to the investigation part. Correct. Udhuria ri ungerora Kenya ri niko na conflict ya institution igiri niko na dumeta ko DCI. Correct. DCI ri nio magi nuko ni mekaga uchunguzi. He dumeta ko anti corruption. Correct. No mekaga uchunguzi. Yes. Na kuna department igi ona suina power ya gwika investigation. Yure githio wa ikora atiriri ni undu wa internal ya institution isiri. Correct. No seriously no uchunguzi no ayo ko succeed. Now let me ask this on top of that. Shorania tiriri mundu gwitwo Julius. Rogeria shikoragwo kufuini cia corona ungumania ni hamwe na rogerwa EACC. Kuringana nawe, do you believe they are independent bodies? Todo netrogo horo igi kitu gitagwo conflict ici. Korwo honge ici ni cirugametie ni independent no kiuga ate he maundu mamwe tungiona kata maundu mamwe no makorwo no tuyeherania namo, but are they independent kana ona cio ni cikirio muhuko? Okay, riu hara ingiuga ri EACC ri nio mekaga kiria uchunguzi wa public resource. No riu ri so kire weakness ira nyonaga yao ri ni ati macoka kuoya kesi hindi iria itikite time wa keri ri macoka makamenya tuga ikahana tari political revenge. Good. Na ni uthio wa ikora atiri ciro ngi urari hori rigi weketwo ni DCI ri wathi kwa EACC ukaigwa na wathira na DCI ni maheanite full evidence. Ni maheanite evidence. Correct. Riu twanaigua horo wa demu. Yes. Tukaigua demu ri DCI ni mekete uchunguzi na magatwira no wathi kwa EACC ri ukaigwa ningi no wathira for lack of evidence. Correct. Now when you get